Cek cek. Halo. Udah mulai? Udah mulai? Oke, welcome back to my channel Aris Chaplin. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga komen. Aris Chaplin sekarang akan membawakan Cabok, Carita Pondok. Selamat menyaksikan. Panas euy. Udang di. Itu Ciberes, mandi di Ciberes. Sebarang rep tuh. Ya. Hei, barang rep. Karena mana? Haru. Cicing sia angek mandi cadah teh. Gitu aing bae. Murah atuh. Caah. Pada ulit teuing. Aing mah da bisa ngojay. Buru, sebarang rep. Ayo barang rep. Kan mandi teu. Tah, dulu tah. Tah, aing sebarasuh tah. Nyawan aing sia mah. Ini barang rep. Kuning hidung kene. Hidung. Barang rep hidung. Cadah teh. Terima kasih. Tunggu kami di episode berikutnya. Dadah. And action. And action. Adik, rolling and action. Kameramen. And action. And action. Di barang rep. And action. Di barang rep. Hidung kene. Hidung. Barang rep hidung.